Nagrigatin biyagku tiyak may sa kan kanayon laet asi iliwaken ka alang aruden biyagku di nagkat baybayan tanal paskon nga inkariya di kan lipatan maasika biyagku keti pangagnak inulilam to'y pusok tagem mo na ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyagko di nakadikawat na minsan pa'y biyagko ana irete pa nagparanga dagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden titiro ni ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat maasika biyagku keti pangagnak inulilam to'y pusok tagem mo na ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyagko di nakadikawang na minsan pa'y biyagko ana irete pa nagparanga dagos taladawang kaniya ibukbuk mo nga ruten titiron ni ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat